Sumamusu Ayyub alaihi salatu wassalam. So Ayyub alaihi salatu wassalam na inunian man bersabar rabian koto akia subat yang dapat yakin. Aku kia subat yang mga tiba bulanan ko yang mana niya kedo pamilya mengambil tanian. Aku sudah katamu kia na ko yang mana niya lagi lawasyan na niya dia. Inuldan aso yang may ano ina yang mana niya ayam buat dinyanti kebawah sa lawasyan lagi kaya tidak yang ayam dia mata lagi kaya tidak yang akan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na inumuskan yang dekali sa Panginoon Allah. Akabul mana bil koto ay maknanya na magagandam yan. Na ko yung maknanya dasayan para ikaw Allah. Tapi yung nabada. Sana ko akabda na siya yung betul niya na niya doon sa pamilya niya, keluarga niya. Niya doon sa taong niya. Niya abda kalawan siya. Pwede ba ito utawa? Ininuray mo lang ang Allah. Kaya mana niya magbilang tangan sa Allah sa mga tangan. Ugay, kaya mana niya sa Ayyub alaihi salam na ayaw mana niya nadakali sa Panginoon kulim Allah. Dakali sa Panginoon kulim Allah, akatawa niya sa Allah, nagkagagan niya sa lawan tangan. So Ayyub alaihi salam na kaya sa Quran na kaya daw, wa Ayyub idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamar rahimin. So Ayyub yang buwan ko yung mana niya nagkagawa niya sa Allah. Penadawan niya sa Allah, anni massani ad-dur. Patah sa kanang niya sukat ako mga tiba, may ada sa pamilya ang gawatan, may ada sa tapos biyak na kalawasan. Wa anda arhamar rahimin asbana yang mana niya masibang dito makalimutan Allah. Naman ito kapanan natin niya Allah Subhanahu wa ta'ala. At so Allah Subhanahu wa ta'ala nagtiyari may naging kutapan yung Ayyub alaihi salatu wassalam. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Yang imanirun tuatib Allah Subhanahu wa ta'ala fakashafna ma bihi min dur. Nabi yang ikut sa amirun nabi kutu asa kita magdudumya wa atayna ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina. Nabi yang andudar yung nabi kutu ayam ananya nang matamu yan mga muria tahunnya rahmatan min indina alimu ang nakapupun kami wa dhikra lil abidin na tantad man ang ulang-ulang wa naulibun Allah Subhanahu wa ta'ala. Naman ito mga ulibun Allah sarang kaya tiga kita sa Panginoon kunin mo Allah napiat mo na di magulunta dito kapag pasangan ngayon ito okay na kung masuka sa ayamanan yan nagkudal gina na umida ang nalata wallahi na'azim katil pagay wallahi ko ito umida ka lumaga kanina gagagag wallahi na'azim anak na ayamanan na umida ka di matuwa mapapauto malakinan na ayamanan na kusang bilan Allah Subhanahu wa ta'ala sa mamaya. Inna ma'al usri yusra. So yang mana yang malam ini ketunduk rumah pihak. Nak pesai tafsir sakit dan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasum masatiman amal na ayat yang belum dari butiman amal pihak. Allahu Akbar. Gina ni sabab maulid Allah ditentukan di samping aku Allah. Biar ni malam dalam tanah ayat mana yang sabab tentu tak kesan yang butuh saya mana yang amal pihak. So Ayyub alaihi salatu wassalam limada lam yayas. So Yaqub alaihi salam limada lam yayas min audat ibnihi Yusuf. So Ayyub alaihi salatu wassalam na inuskan yan dakade sa Panginoon mo kapakaputuon mo tayo na Yusuf alaihi salam ang usupakarin na Benyamin li'annahu ahsana dhanna billah sabab kumapihaan tangan yan po Allah mana dari sekali yan ay ang maanan yan napakabot ng Allah Subhanahu wa ta'ala biya po tawatayan. Dibuyo Yaqub alaihi salatu wassalam kumawatayan, ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Baik mga kawatakan, hay mga maritang ko, naalala ko walang nabunyo pinubaaso padarin niyo ay Yusuf abuso padarin niya na Benyamin. Wala ta'asuru min ruhillah na digaluggal sa Panginoon kunin mo Allah innahu la yayasu min ruhillah illa al-qawmul kafirun pamataan ayaw pagkudaan sa Panginoon kunin mo Allah nasusiran mo at mga pagtawag niya mamungkir. Naway na so Yaqub alaihi salatu wasalam
sekali kali sa kanya muli ko to. Naramik sekali may punta na din kali sa kanya kota. Dia punta sekali sa kapumulo kaya sa dinadi ka na yung kota yan na Yusuf alaihi salatu wassalam. Kung ay dadyan Panginoon sa tingin mo Allah na pinakapit mo Allah subhanahu wa ta'ala sa Yusuf alaihi salam ang iyabalik na dato sa Misr. Allah Akbar. Sabab nito kaya panargiyan naman kaya resulta kaya kota kaya panargiyan mo Allah